Жакшы өзү. Тинчирап турбайлы бизде. Мен кайра больницага кирмекмин да. Эмне болду? Сен өзүң 7 ай чуркатпадың, 7 ай сетилер мен эшигим алдында жок деп эле койсоң болмок. Анамын кутулар менен сүйлөшүп алсак деймиз, барып кетейин, оозун жапкыла барып кетейин. $1000 $1000 сол берели ала. Инвалидтин оозун жаап деп арызына алгыла болсун майрачы. 35 000 берип атпаймын сага 42. Жок, мага 25 бериң. 25 000 бериң. То есть вы сейчас добровольно предоставляете органы следствия денежные средства, правильно?